Omwanya gubarukuragurira abarwaire barikuba barikuba munonga ninga intensive care unit hakaceceko Kwonka niko karukwakira oyihereho byoma birikuteera bidekora barabashaho ahambera y'abarwaire binja barukuhendera omukashenjaka n'abarwabino butabw'amaano bw'emitwe obutakora bw'ensigo ebahaha eshagama kwekwatsa hamwe n'endwara ezindi z'akabe munonga konka okukira yakirabo yahenderera aha nikikibuzabuza abashaho kirabakimuka nk'abandi bantu arikuza gukora emirimo yeyenkwe kugwa kihumura ahi bamwihire barikumwirukangiza omwirwaro rya Mbarara Regional Referral Hospital konka ebyoma bikaba bitari kukora kukaba kuri ukwezi kwa munana kumwaka oguhwire kandi bakija bazana Omuraire National Referral Hospital ahi bashangire hijwira abarwaire ba COVID-19 niko kumureta omwiraguro rya Mbarara Regional Referral ahi yamara omwaka gumwe hamwe n'amezi abiri tugerizaho kucebera ibintu byinji munonga ubasa kwenda kumanyani ubwire cyo buyabwire konka amazima garuko nubwo araba agumire nagenda nabaje kumara ubwo mwaka gwoma tukashanga ngo akaba paralyzed yaba paralyzed umubiri ubona kuruga ahabisya nano mutwe akije atakubasa kuguhindura kwidiplegia endwara rukushisho rukizirwa mugongo hekahenderesha hanyarize bicweka byone by'amubiri niyo babire bateka aho konka kuba mukebire tine yibakwasiri kantekateka aricha bitkozingere damage omurwaire so kikaba kiremesa kugira ngo atambuze emikono yeye ninga atambuze byereye ninga okwitsya atine machine hari yitwa pastor specifically ngo yabe ndwara iki kandi ati muragura ki mwamutakura kwasira ndwara nituragura ukurugirira nkoko twamurebire no kurugirira ebituru kucebera kushanga ngo maybe hati yagira umuriro twakebera ki twashanga temperature zijya hejuru yagira infection katwara amezi mukaga atari kumanya kiri kugenda mu misho kandi nubwo hari abagarizo mutwa higuru abashaho bagira ngo nayetenga hihe myaka 3 kugaruka mu buteka amaze myezi 13 umurwaire hati so to estimating hatari chengire omyezi 8 twasa kumsiba umurwaire kandi ni estimating ngo myaka 3 gahatiya nasakwisha kwa yatanchire kugira nka normal life okujanja bo muntu atari kugamba bine kukoresa abahango b'emiringo nyingi kandi Zira White House mu kugombya physiotherapy ninga okutereze bicweka by'emibiri batwire nayambaho aha kukoresa enkore yeshura ninga shereta charts kwenda kumanya ngo kwa rukushasha. The letter chart works by her looking at the letter. There's groups of letters. She looks at the group of letters and then looks at the color of the letter. So we can work out what letter, and she spells out words. So it's a bit slow, but she can spell out anything. Uganda kinibara ry'abakugu ekirikureetera obuheereza bwa intensive care unit bwa cyumba giro mu marwara gandi abanasi abashemire kuba barebera n'ababwiro mu intensive care unit bashemire kuba bajyo mu nasomwe ahabugwiro omwe okubasa gukora byona ibyo mu biro by'umunonga ariko yetaga konka kinji no shanga turi bumwe ushanga no mu nasomwe ahabarwire mushanju ahabarwire munana n'ubwo shanga n'abanasi babiri ekiri kumanyisa ngo nitwa tutari kumara omumarwara minjaga abantu buntu waba ryo mu intensive care unit buri week no basa kushashara sente zirengere miliyoni 2 kandi umwaka na meza guva Amazire abanyabuzare ba Kriana bagira ngo bashohuyize sente ziri kurenga mu miliyoni 20 no bwirwaro rukugumiza mono rubakwatsiraho konka nbetengo buyambo bundi nayo no feedinga n'abakwana Omuraire bamenda feedinga omwe nayo no kurembazi omwe ebintu byakwana yitaga Ombyafayo Jean Paris Adamo wabera ry'umuzano w'umupira w'ihanga rya Bufaransa nomwe haba Amazire bwire bwinjo muri intensive care unit ahi Amazire myaka 80 na bwanyuma yaheza kurugama kafa konka bashaho bagira ngo umuntu yaheza kurugama yine kuguma natungo buherezo bundo bwe kikacha higuru. Halson Kagure, TV West.
kwihanganye